Aye. Agus mai sé cíar san íse sa chat cimara ha dal gut tehéine a seo chuteach a sin chuteachta Iráis gan gír há seach. Díreach mar a bheith me géirí, sé díreach páirtena tena fláin a sin rilí. Ríist? I ríist? Ok, sin na séad. Looks like the couch. Right. Cluiche me go find me seacha ar a níide seo. A chi sin a Jerry go level a seo chat so bheith cin. Sin tíireach mar a hetáil gá a dtíú mis main sin. Ok, sin na séad. Ok, seo sin. Is suas chnach. Dúich an unig á chat fys mí gobar allan I géisteach. Ha sin tusta na gaftar ítead tá mi tíoch san teanna cínteach nach mi héin tíoch a brín cus gun úne acail réise sa chat. Ai, yn sy'n chat dyr chi a tíre anna hyn. Yeah, but I'm dal bhrín chuteach tíoch mi an chuteach shows agus rutan Charlem agus pod an crowley agus rutan mar sin gohéte di D&D. But I mean dú réitiu go dú an áte gaimeth like ruta cinna dhéanamh mar character a chrúach ja páirt an saoilach am a chrúach a cáileadh ach bha mí suirte go bí a díreach na sead a drásta go dú Jay has in genuine to level it. Don't get jinxed. Okay, just. Rutkin V Akin re I couldn't kind of Hinilis Evel Dinyaku Yala it is scriveter John Green a Hasre Ekis in there YouTube that'd be a Cluiche FIFA I guess a brí me and Jeffer and Gachkin ach sure with the hound get the high Cluiche FIFA can you really program me in Cluiche FIFA hound program me in Breen if Jeffer Rutten ach high Cluiche FIFA at a high Breen so it's what you need the sure with that and ach le Fall Guys and your FIFA outcomes can you meet so that is honey yeah so kitchen oh scanner the program in is written like Arthur how you bring me in Critical Role back on agus a sin le ma se stra well we mis gahet YouTube the hound agus me déine was a Cluiche an se classic and guhe hound the ula mar sin ha Joe well ha Joe guhe nachga ha kujach Joe viach nach me in character agus with the merchant agus ma hin sparsel a cat agus han two of us on be at the is streaming kind of gashach in your song Caillou Triod in a heater so in this chemis mentioning well Barach Critical Role on na Simpsons I guess and two of the Simpsons on so ha more than virtue kus I'm mentioning general Tanyomi is really Anyomi a kumo suis rish
mór sa báis go bhí cead a chula episód ach cho báis ach 3 úr an gach seachcain a sin cean uair an cóig úair an gach seachcain uair an a sin go héin cús gus an cead an ruút so bu mi se cean a lévih ha recaps ach go chu sin episód agus má cholas díanal hé má ar episód bí me réis teach get mi a chiad an san darna rá ach go mar go big min go bhfuil mú chiad episód is le gan a darna rá a chéad mi a chiad rá ach ar fat a sin mú chiad agus cóig díag episód mis min sin ar le má sé mi genu is le seo uan can we answer level so I had me here try a can you meer in darna fat a head meer leef ik niet a hun grish ha meer wie keet ne video in dimension 20 I hier allemaal Val Harryjack and Rosie escape from the Blood Keep agus nu sin bom ra Callum fantasy high is a da sre sin het er lemma en genieel escape from the Blood Keep ach shia episodes a gach agus a sin fa cin par nas asa an a dai na critical role na sian agus a gach episode had mu da de hiche a chanéliad is go cóigúrin agus ciadú agus Escape from the Blood Keep is feed hellum cean scíalach ha Janu se cean Jedi Lord of the Rings ach ó thuh Sauron so how feici is a get na cean generals as a chula cá agus an fiochin ri bhí opa go meach J Hart ar tachars Dé hachar lena oppatin na bheit sin agus a thuúir sin go má éhí agus go má spársal agus spe bhil chuteach spársal game a D&D cinn fer bhil daine Cluiche daine alc sin spársal a hín ach fantasy high bí a tainú bríonir sin mar what if John Hughes ran a D&D game agus Anil sin rá at the as sé mar díachar an ecanart scala hawn ach se so fantas stuff go hawn cuteach ha cean an etir so lacin agus so fantas stuff agus ha díach ar le má ha DM Brennan Lee Mulligan a hain díach ar le má agus ru ha cartar an mi gohari se Jacob ran hickseach a hanna character an eke like go hain mar DM ich ha mi jailid is go fialaga ach goite úrin an PV dalca fialaga rá lua agus a cat Brennan Lee Mulligan ha feikin govel had an úrum the space eke do gach character ha Cluiche agus am sin go sin ruta ha mi héin iúns chu go bhí a chéad ach Aye, so Critical Role agus Fantasy High a daú sin ar YouTube agus chuideach bí mi cead líanacin ha mi ar bhí cead na video in ag Dale Kingsmill YouTube ar a hínte agus bhí brí mi éon Meteolas úrna mi éon Meteolas na Gaelica video ag mú Jún mach gafar ach a hiún gréis be líana nu a tá go video in i dhéanamh mi éon D&D agus nuirt na bhís ise deanú as a game éiciise agus hat ar le má agus ar le insinach video ag mi Thieves Can't ma ha Cluiche D&D agus ha Cluiche mar rogue ha can't never you speak Thieves Can't ach rí cenne le chan nach an sa gaman manachgus ha tíach ar hasú mar can an ile a cha beachgan ar le insinach agus tarinach éiciise ag
na Jefferdáin as sú go ruta mar sinní anú agus canan an ré mar sin go sinní anú agus idir le nach agus beachgan é ciúteach míon a bhí clachu genre ar san game a chhrúachug agus ar san session a chhrúachug bháin go mórat na DM agus is men sin míon ruta mar sinnach agus a chuteach an dúhas podich an crúlaí an chuteach pod an crúlaí ach dáú go háí sin Bhruidhinn géisteach in an sé Vanilla the Dolanist the campaign podcast le Cat Cool. The campaign podcast has the doll Daniel Cat Hain os a Q agus Daniel the Star Wars Bash guy the Bash Cat the GM agus fa sin lema and smooching has fuse like Critical Role agus Fantasy High get this mode mogul or and searching has good as a campaign podcast and earn kind of root a shad a hamir and earn gamma a shad a hamir you know apart from a small Giro is the last person that has in my big I Volin sin commode mar hurt me had bit Cluiche bad Cluiche game of Star Wars and game of Fantasy Flight Star Wars agus should you have skill off your lemma and a character in a lemma the Daniel ha Cluiche sé ulug Karen trained improviser a hampa is mar sin had a tarst go Yalis and a character in his skill case if he taich go richele mar go I was trying to get a sin first root is tell him eichgin you know clenching is me gauge of pod crowley ach nu ha character in can you go fame the character in a vi taich go richele ach go bhfuil na Cluiche darin is a get cruach a written agus a tars caraman go cach chéile brín agus mar sin bard taichgal format sa yo a gewerke sin een pod eile a chuirtar om sé critchat agus sé pod a sin ha ddíireach ciat episode anu inis agus the Jifford kind of DMs the dollar crit chat agus a premium Jifford cúspur gath Bolagia can we mention agus ha mi héin nach gegéid Kjogrish inis a ha mi nach gegéid Chris nu agus sé Kaishakam is me hatan agus ga Yanu agus you lot of edition your Twitch actually is a teacup gamer I kind of streams like her lemma she earned Jenna na Dunya a small kind of a good hooks unique channel shop agus a crit chat her lemma I've been spent to get a Giro pod crowley a han nish bavish ga kuchak gavina a streamer Twitch ach volin crit chat ekin agus surin get canan a dal prana cúspur agus Joe cúspur a lot of cús pod sin ma ha ui aku aun so yet sin na caran sé sin na programming is na pod an bhí géisteach agus úr an bhí cetar néile géisteach néile ach iad sin an join vis mi ris bi mi géisteach go chunna bhach